Omako kila 5.6 mar mwandu moro mar kido marachar machalo mogo miparo ni nyalo bedo yath mamero ji machal kod cocaine. Lipot mag obila mang'eyo maling'ling olero ni apisago nomonjo ot moro achiel mar nindo e chuny bomano kama ne giyude yadhno kendo kawo nonro mochuno mag jal moro mane ni kod yedhego. Jalup komishona ma alworano Joseph Kipkorir ogolo siem ne joma ne ni ohala mag uso yedhe mamero ji konyisogi ni ibiro kawnegi okang' mar chik ka yadhno ibiro ter e laboratori mar sirikal mondo timne nonro matut. Chenye ningependa kuelezea wananchi ni kwamba hii sehemu yetu ya Madogo kama itathibitishwa kwamba hiyo ni cocaine, then nahadharisha wananchi kwamba wakiwa waangalifu, kwa sababu kuna dawa aina mbalimbali yenye inaweza kuwa hapa, wapike ripoti kwa serikali ndio tuweze kushughulikia. Ile tunapaswa kujua ni ya kwamba madawa za kulevya pia inahatarisha, kando na kuhatarisha maisha ya wale ambao wanazitumia, pia kuna mambo ya wizi, kwa sababu hazipatikani kwa bei ya chini, na wengi wa vijana ambao wanatumia mihadarati ama madawa za kulevya hawana kazi nzuri, pia ni wale watu ambao wana hustle. So once they are addicted, itabidi sasa waibe watu wengine ama waibie wengine ndio wajipatie pesa ama hela ya kununua mihadarati. Unajua addiction inabidi uwe ukizitumia kila siku, na kama hauna hela ama fedha kwa siku moja